Gloria a Dios. Aleluya. Stonju chika wandi sandi tuwe ditse kwe nibi kwe na ka sa yung sabi. Yo nya ndanji ko tuwo tono kunda kani tuwo itong luna kucha sa ogot sini kibichi. Bichi kunya ora luga nira kumanira kundi nya ku nya kuya yataka jo. Cha nya ku sawa tsikwa bijira kunda kyo nya ku inga kuya. Cha nda kwa gota tsawi stonju shunya chika ba yatai di sandi toko. Tono di yo kwe na tsainga titsi nya tabian tsa stonjush nya kunaya cha kogo tono toya cha tatsabiya nya chika vaya tayo tono pani nya ku kwe nya yeno nya yibi ora tatsabiya mancha yora ye bako cha nya kanu kan to tan sagu nya da kwa ko tatsabiya cha mituga meya na chika ba tu yo tono nya ku tu inga kya kun ta kyo yo mituga meya ri tono meya kuya kunche no sino ino ya meya kuya kunchi kabayo cha ndani ya ku inga kya wa toyora zino chiku tundo basi tende ndi woti si kwe nya ku tiempo tsato kwe yo kwa basi kwe tundo no nya yibio cha nakutu ni no nya ta tuinga ko si meya cha meya kungunja yo cha kungunje go tono kunguna kwe chiku nya basi no nya yibio cha tono bichi naga chocha tatsabi stonju tono de sandi to wendi si kwena ko kucha soton yo nundo to weni si kwe familia kweni na cho kwena kuya chia kuta kweni kuni ya kweni ki luyo cha babi tatsabi stonju babi yan to ko nya ko inche kwilo ko inche shilu ko ka tso instalu inche ilu cha babi nya kara nya binda to bi cha tini ki bichira kunda kani tulu tono nya tsa stonju no itunya kutuni no cha itunya kusi no bi bari bi inta to ka to ya cha sani ba tu we tunya kwe kusi she no kucha sogo cha ni shisara ke to me pago vira tini un kucha sogo nya bari me ya kuya kanchi kunya tini usa cha tini ki bichira ku na kunche go i tu nya kanja nya ku libro nya Apocalipsis nya libro sandi no Sagrada Escritura yo yonza stonjusto no cha apóstol Juan cha yo kucha neta bi zinira kwe toyo chanzi kavanchai tagin da chun stonjusto no tonza no kwe utsabeño nya zin Asia kachitoyo cha zin no nya megora beño utoko mego ku nyu stonjush mego ku se stonjush changuka chosa nya to yora nda chun stonjush nya tane no buena beñu sardi har par chanya ku to nya ku ngapi ko michumi yora na tion to yo chana ku jeko jiku tondo sika beñu ga chanji ku tondo tatuba ninga to ko stonjush cha tatsabiya chana kabi go to yora na kame to yo jiku nya ku nya kai no go kibichi chanya kusini yo tono sini kibichi nya inganya sobrino cha nya chuya kino stonjush ku ngati un sobrino na ku jego to yo sabes stonjush yengo nya jego to yo bijira na nya na ku jego nya ku Apocalipsis capítulo 3 y kana ku jego nya ku iñoni versículo gayo iñoni kwali na ku jego tono kachi to yo sa nasa i tuchilu nya ku jego sa ko chara tanzi nura harana kunche to ko tono nya sachila kachi tu yo sanya i angela ya inu beñu nya Sardis cha yakumi utsa espíritus tonjush si utsa kimi ku ya kachiño mera tsini yunji kunya sau chakumi ko insi viña chaku chate tsansiu kachitoyo
Chavi chiranda chainu. Chanda saba ukwe nya kweni tisau. Bari tsaka so nya ku kachitoyo. Bari manda nenti i. Jikunya sau nuoston jush. Nyaku kwa uni ora kachia. Bichira doku inu. Jikunya nineu. Chan jikunya zini sogu. Chachikabo unya rakanzitsa kunya. Da chavi inu. Barita tu kora. Yo kungitsi tono indi kuina. Chamanguni kunchi ora kungitsi nogu. Chate kumi kusho kwena. Benyo usardi yo kwena. Jasa ya kwa samana. Chavi ya samana. Na yora kunga gana tsi. Tsi mega chiya. Kwena nzitsi sama yayo. Parimena rantu tana kakatsi nakachiya. Chanya kukwa yora kachiya. Chainu. Chatokwa nandu wisamu. Nandu yai. Chamasto sibu. No libro de la vida. No tutus tonjur. Chakunda kuni yo no payo. Chakunda kuni yo kwenu ángeles. Kwena tsini so na kucha so na nyaka. Espíritu inibeño. Nyokwa kanja yo tono sango nchego nya sango. Ya tono kaji santa do mego ni niara bashega kunda do ni nya sango ra tatsa bistonjur. Ya mera sa into chilo nya kunchego sango. Ya bijira na kabi tu nya tono sachila. Ya sani nya sachila kutigira nya tato kabi do weni na kabi ni. Tato kumi weni nya tono nya sagrada escritura no nya no mesa weni tsara na kakabi gonya. Cachasa, Nakabigon Civitata Jesús Tonuña Sachila. Y escribe al ángel de la iglesia en Sardis. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto. Yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vive, pero estás muerto. Pon en vela y afirma las cosas que quedan, que estaba a punto de morir, porque no he hallado completas tus obras delante de mi Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído. Guárdalo y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unos pocos en Sardi que no ha manchado su vestidura y andará conmigo vestido de blanco porque son dignos. Así el vencedor será vestido de vestidura blanca y no borraré su nombre del libro de la vida y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Nyo waka intun sachila. Chavichira, nanda jikoko kunchego. Ni kabigo nya, tono sago. Cha ni kabitu sachila. Cha na kuncha to emewe ni kasato kunya. Chavichira na kunchego chiku tu ya angel yo no beño sardio. Kwekunya kacha nyatani no beño na sardis ka ika kwatoyo. Nyora na kunchego nya nishi inka me to stonjur. Jitundo kunyan sika beño sardia. Kachi to yo san yakumi utsa espíritus tonjur si utsa kimi ku ya kachi to yo san jiku ya yo. Ya yo kume tata Jesús. Chanchiku tongzaya. Kachi ya kumi kun insibi nya chaku.
te chanzi u ka chi tu tu yo chana ku tu ni no tu yo kumi ku isi via cha te chanzi u yora inka kwa akwe ta kwe na nya no kwa go kwe na tsin tu yo basu chakuna chorote chonya ku dando ku oston juzina chonya ku espíritu ka jo espiritual chanya gara yenara sana inina dando kuna stonjur sana inina nda kwa na tatsa stonjur sana inina sana jikunya kachi stonjur chanyora ingana inti situndo da kwa tatsa stonjur yanzaya tonyo kayo tseni kivichi mera tanda kunche tonyo atsa kwa vi ku sa chun no chun stonjur anya vi konya kwa ku sa nyamani kusa nyakukuya ni kizoyo chatsika tabi no stonjur nyakunta kyo nga kwa yora nasa kwenya kwendi tansato no kachitonyo nyakukwa ubio bichera nda kunchia ume ora ndasaba ukwenya nyanto sauyo bari saka sonya kunku kachitonyo bari manda ne enti ji chungunya sau no stonjur chaya nanda ka tongwa cha no va kachi tonyo sanya mante tandiño sa mante tandiña sa yo no stonjur bari ye tu stonjur no cancha anti kwen chikunya sa cha tan yora tu ni ka stonjur no gon chikunya tsini usa cha kwesanya chanya ka kunya ntaka ya no gon andan chikokora na sanya bichera nda kunche ume ura haran nda kuncha kume u karanda sabo u kwenya anya kweni sauyo kachiya bari manda ne enti kwenya sauyo no stonjur kachitoya chanto kuin no bichi ji kunya tsani neu chanji kunya zini sogu chara kanzi tsunya ra chika baunya chanda chavino bari yo tato manguncha ume ora kungitsi tono indi kwina cha manguni kunchi ora kungitsi kachiya chate nu benyo sardi ora kumiku shokwe nibi kwena nchasa ya kwa samana cha kwena yora kunga katsina bari kumina nzitsina samaya chanduta na nyaka katsina kachiya chavichira anakuna kuncha na nyakukwa ungo kayo bichira anakuna kuncha ini sarakunda savina samana nduyai chara mandó sivina no libro de la vida no tutus tonjur chakunda kuni yuna no payo chakunda kuni yuna no kwe ángeles kachiya tunya tsaya yo wanda chavino kwenya kweni kusa kya nikitsoyo sacho nyaku obras tonjur satsino chikunya sa chikutunya kwenji chitini kutuni noyo takinda kana ya kwe utsubi chagara kachi tsanyo kunya kumusta unu kwenivi chatani kutuwa kwena charas cuando chakuna nikachia nyaka ku i chung saya sa tan yo che ye tono ye yo na chora tsani tsinon chi ku asar kwesanya cha tsanya ku yo ra nyoku tonton sika benyo sar desio bichiran da kuncha umeo dan chiko ku sau kwenya ni pwe ni chisau kachia bari mantan ne enti kwenya sau yo no ston chu kachia cha tsanya gunya kachi chanu ba kachi yasa parenti ya sara tsika wancha no ston chu
cha tanya gua na chai no cha na kucha so ko nya ka ston jus ta to mani kusa kwa kon sia ko tuya nistibo no yara nanda kanya kanwinia chara na kitsa ko sanya kunia sa ko chino kanobi parito no kachi tunya ku kwa uniyora kachi nya nduku inu nji kunya ni neura nji kwanzi ni sogura kanzitsa kunya chara nda chavino baritati kora kungitsi tono indikwina chamanguni kunchi orabi tato kwencha komego tono chonya ko espiritual ne kasha kunya cha ino sa kunya yenu nya yibio nji kunyo nacho kwenda inya batuki baso chumbi yekwena ku maestro yekwena ku abogado yekwena ku doctor yekwena ku constructor yekwena ku tachun kumina chata sabis tonjus nya chinjenye ye chuyo chete chungara ndakwa katoko tiempo ko nui chara sana inosa nya konsia ko tunya ka kunino kwena no kwe sabaka kwe tan kwena ja kunito bari tunyo ka ino kwe yo kwena tsenga tizitabiyo ya tsiniu danjiko kosa kwenya kweni tisayo bari konde tantia no stonjus ka chicha apostolio te meta ta Jesús kuyan sa tunyo no cheyo cheyora nyaku kwa uyora kachi yakwena kuncha ini kakayora kuntu ya samana chamando sibina no tutos tonjus kaito nyoku yanda gatno chikinsi kabancha sibo no tutos tonjus ki zinonye ye istonjus yatsa aki ko nunya yibio chameya guya kanchi dishisa ko nunya yibio kansitsa ko tuya chara kisa ko anda kabancha sibo no tutos tonjus chete mando sibo no tutos tonjus kachio tatu na cha inonda sa yago samako nji kunyaka nyaka gwan kucha soko tunya chara nantubi nya inga shino nantubi inga anagora na kansitsa ko kakanya tokwa mando sibi ko no tutos tonjus kachio tunyora batsia no kwe yo kwe natsa inga titsitabiyo chaye do wena cha kunda ini tunyo chame kwe yo nya tsa inga yora tsini o sachon konsia ko tunyo nuna tokwa na kunina njiku tabitsa stonjus nuna tono bichi ya inga ko tsini kiwichi ni chanjara kachi usan tatu ba atunyo no weni chaku ini wenia tatu kumi do weni sagrada escritura capito wenia pari yo wenia kaston jus no chata tu kumi do wenia ra kwe capito wenia cha itundobi nyaka kunya anya kwe ni tsara ndakaston jus ya nasanya tokwana mandosi wono tutuston jus nyogu shonya kutunino nyakancha no Apocalipsis capítulo 3 versículo 1 al 6 ni cabo nyakuno tutu stonjus yo kanchai cha no ba kachi ton yo san na con kunchego ino tutu nyancha cha Moisés nyaku Éxodo capítulo 32 ikana kunchego nanjenji kunya ni kudu ikara kachonya kachitonyo santo kwa mando sibo no tutus tonjus chara tu manganzi tsago sanya ndakas tonjus isa cheye itondonya kundo sibo no tutus tonjus sanya guana kakayo no wenina kunchego Éxodo capítulo 32 sarana kunchego nya kukwanya
31. 30, versículo 30, Éxodo 32, capítulo 32, versículo 31 no llegó. Nyaku kwa oko usubi, chana kwa chiluwayo nyaku oko usiyo na llegó. Na llegó kwa sago. Yara tanzi no na llegó kwa sachila. Nyaniku kunya inga ki yora ni kachicha Moisés yo. Nunyu stonjush. Mego yura ni sago yu in kwa chikano. Chavichira kungu yu no stonjush. Kusana kukano iniya sa akwa chikoyu. Che yora ni kacha Moisés danza ara no stonjush. Chani kachira san. Nyonira ni sana in kwa chikano. Ni sana in stonjush ni oro. Chave chira tatu kuni nira kukano inini sa akwa china. Chatatu kora stoni sivina no tutuni. Nyaku kwa oko sinora kachia. Chastonjura ni kachia nucha Moisés yosa. Wena kusa kwa chinome. Chanakara kusto sivina no tutuyu ni kachia. Naka bien sachila. Y sucedió que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido gran pecado, y yo ahora voy a subir al Señor, quizá pueda hacer expiación por vuestro pecado. Entonces volvió Moisés al Señor y dijo: ay, este pueblo ha cometido un gran pecado, se ha hecho un dios de oro. Pero ahora, si es tu voluntad, perdona su pecado, y si no, bórrame del libro que has escrito. El Señor dijo a Moisés: al que haya pecado contra mí, lo borraré de mi libro. So acá en Sachila. Jiku kwachini kanakaba na yo. Kwachinya ni kanakaba na yo kunya atakinda banyas to jush nyaku tansi ku wena. Weni vina zindona ni zindenyu Egipto. Chas tonjuran za chungu ya. Cha Moisés ka chaka kuchan za dawa kwena Israelita yon tansi dena Egipto. Chanzu unas tonjush nyaku mar rojo ara ni ya kwena. Sicha Moisés ka ni ke kwena nyuchega. Chaikara cha Moisés yoran za ara in yuku. Nuni kara ziston jush. Ta cuentizi kwena zini to yor kutu ni to. Nuni naera nya kutabla nya utsi mandamiento que yo. Y ganzara ni kubaira nanda chikora. Chenya sagwa na yo kwachia ni kanakaba na yo kwa yena kumi sikiso ona she ena sikisukuna kwe oro. Nyanana tani ke na nyu Egipto. Chagara ni kastucha kwena kara ni dana kwena i. Tano cuentizi kwena zini dana kwena instiki kiti oro. Kiti akukuston jushna. Nyo ku kwachini kanakawa kwena yo. Nyandonyu sana ini nanchiku stonchushi yaskakunya. Charandana na instonchushi nya yu nya onisuyu nya orobi. Ndakunyuna. Nyo ku kwachikano ni saa kwena yo no stonchushi tiempo sana. Chacha Moisés era kachira naku yukayu no stonchushi nje akwe kukano ini yazakwa chigoyu. Ni kachiri cha Moisés yo. Chanzara. Yo kanyo ni sana kwa chikano noni. Dana ana i stonjushi ya oro. Charatu kuni nira kukano ini nitsa kwa jina. Chatatu kora stoni sivina no tutuni. Ni kachi cha Moisés yo. Chanyo kukwa oko utsiuni yora ni kachi stonjusa. No cha Moisés yo. Kwena kusa kwa chinume. Chakwena kara kusto sivina no tutu yukachi.
Tatu manda chavi no tono kachia nyaku no tu apocalipsis ni kabiko. Bichira do kuin no chikunya zinisu. Jikunya ni kitsano kuran chian zinisu. Charanda chavi no. Saranda kuncha umeo parita tu kora kungi no indiquina. Nanto kuin no chikunya kachis tonjus nyasa. Tiempo bichira nya kachis tonjus kunya sa kunya konse ako kwe tonyo no kwe nivina zini toyo. Tato kwe ni kusanya nya kuku yandiyo. Para michu mira ora lugar ni ku manera ku dikya yo. Chara kunda kionga kya. Tato mani kusanya rana kukanu ni stonjus sago. Chenandan chiko kora na sachonya ku ni stonjus sa. Mangana kaba ko sa takwachiyo. Na chai no. Barikachi apokalips na kwenda kun chai ni dasabi na samana. Su samanya satayo. Dasabi na shinina ana na haraka na sana nya kun stonjus. Sara kwenda ka. Chamando si vina no tutus tonjus kajia. Chayo onje gonya ku Éxodo 32, 30 al 33 yo. Yo rakachi ya kwena kanakaba sa kwachi no stonjura na yora kunto si vina no tutus tonjus kachito. Chatsanya ngunya. No mera ko engañando nya kayo to ya tsiniki bichi. Tono kachiyo. Tatundu tutu wenizi kwe ta weni kwena yachi ka kwe amigo weni con ga con de weni ya weni te buyo. Chanya ba abi. Kusino nyaka kwa kunistonjus. Tenya na kusi sheka ino kunya na dando kukos tonjus to kwa manto si wonu tutuya. Na kuncha amego to mangana kaba ko nukwachi parita to koran do si wonu tutus tonjus. Nyo kunya tsiniusa. Chana kutoko kunche toko no ya tutu cha Lucas, cha apóstol Lucas. Lucas capítulo 10. Y gana kunche gonan che ji kunya do tu wecha da canas ton justa ki kanuya metata Jesús satu ba kwechayo. Na kunche gonya kunya Lucas capítulo 10 versículo 17 al 20. Tutu chatata Luca nyeku kwa usiyona kunchego kwa son ubiyo jara kwa oko ikana kunchego. Ji kuya nikuyo. Nya nikuyo kuya. Zio oko utsikwe akukano ni unishiko utsikwe cha satuba tata Jesús tokwa kungwera sachungwera nya chunda kancha tata Jesús. Chana kunchego nyo sago. Chara tanzino rana kuncheto kwa sachila tu. Cha unishiko utsikwe yoran tanjiko gwera kusi ini gwera kachira no tata Jesús. Bichira machakwe tachiki ni yora kansitsi satasivi nini señor kachigwera. Chani kachime tata Jesús. Ansini unikana kawanya kiniga andivi. Tono inyo uta con gani sabi. Kachi tata Jesús. Chate bichi. Chanza chu kun kumigo yu. Sata kwenya kukoyo. Sinya ku kweti sumayo. Nyakumi ko yunche satan di kwenya kunda singeyo tokwa masai kwe chiko yu kachia chakwa okoyora kachisan chete mangusi se ini goyunya kansi tsakwenya bayo sagoyu nyatsini yoko si ni goyu kwa sakanja sibi goyu no antivi kachia. Kwechayo ra satu wa tata Jesús kwechayo. Na tata Jesús no kwechayo ni shisagura. Cha kwechayo ni kansitsa gwera nzara sa chungura ni kachi tata Jesús.
cha nhỏ qua na cũng trẻ có mẹ có ta tụt chặt xin non chỉ cũng nhà sa chẳng gì ni sò con chỉ cũng hàng sa chả là asa có nhá quay sa có nhá bởi Apocalipsis ra cái chàng dan chỉ có sao u quay nhà quay ni chỉ sao yo bởi manta nên đi quay nhà sao yo nó ston jus cái cha yo ra na cũng trẻ con quay cha yo ra sa quay ra cha ni cansi sa quay ta chikin ni ga tu ni ka quay ra si vitata Jesús cha kusi ni quay ra dan chỉ có quay ra cha tata Jesús ra cái chi sa ni me ran zini yo ko yo vi no antivi cha den da kwa chung conmigo yo sati nyaku sa go yo to kwa mangu sai kwe chi go yo ni ka chi cha den mangu si sai ni go yo sa nyaku sa go yo nyo nyaku si ni go yo kwa sa kan ja si be go yo no antivi no to ston jus ni ka chi cha ta do me ya ran da kwa ya chung yo kukumi tan tan yo nya ko kakata bi go sa kwe na ku re nan do bana ko kakata bi go to wana ke nya kiniga sa ta kwe na kibi nya kiniga cha san me ora kusino cha te kachita de Jesús kwe chini kusino tsanyo nya chini kusino kwa sa kanja sibu no antivi ka ji cha tsanya kwa ka ji yo to no chini ki bichi si kwa ki bichi na jo ni san di to we yo nya chani zino jiku tabi sa ston jus no chana chai no sanya to kwa mando si bi ko no to tuya na kun ja go mego na ku si se ka ino sanya sakan ja si bo no to ston jus chani san di to we ta gwa na ja ga nda ka wan ja si bi na no to ston jus ston jus na chinje gwa na kutuni na tonyo to kwa na dan jiko buena dando ku buena ston jus ya kai tsayo chana kanzi tsana toya sara to kwa nanda kabancha sevi buena no to ston jus kusana menitsi me ye ora bacha ndaka to nchikinda kabanja sevi no to ston jus keni kutuni no jikunya tsini usa nyora nya shina nyoku kache kunya takeni kutuni no haranta kwandu chago charan zino jiku ston jusko chakucha so kon jikunya kache yasa chakusanya kisa kwanda kakutsago kachiya chandi kwanya yata yor kuntoi veji yo chinura kuntoi nya tsago kutuago sa chera tu nya tsa nya kutuago sa yo kwa kon na se hago tuya to kwa na kuni kwa nanzini ya nyogu tuya tu tasa chana kusi ino nya tsakanja si bigo no tuya chato no kachi tuyo sa tato kweni kusa nya nya kukuyandillo chakuyana kunda kyo yora na cha ino sa chon nya kachi ston jus parenzi non chiku tondo batsi nya ku nga kuyayo kwandiwo kwe nya ku kwe tiempo tsato yo kwa bichi nya kana tsa inyo kwe nya ndo yo to kwa mangani ka nya kwe yo ye kwe na chino kuna neshi naga na inyo yo kana parinyaka kwa kunche inina chete menitsi mera na kusi ino nya tsino inston jus yanjayo ti isoki chana kusi ino nya tsakanja sibo no tutuya chana kunja ko mego barita to koran to sibo no tutuya chanda guya tatu ji iweni ni kana kawa sata kwachi chanda jiko weni randa kania kanu in ston jus
kanuinia. Nanda kinya, nanda kwaya. Divini nuya. Chandi guayonya za kwatukura. Na cha ino kwa warita tukora. Dosi wonu tutuya. Nyoa gachi kwe unikwalunya nikabigoyo. Chana kunjega inkwalu. Sara nakuna chiku tuyo. Nakunjego Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20 nakunjego. Nakunjego chiku tunto batsi. Tatu na mandeta sibo no tutus tonjush. Satu cheka nya batsiyo. Tatu nakunda ininia. Chanda kwata tsa tonjush nya tonu tsaya. Mancha kibi chira tsaya intimbulu nya kunjego tunya yo. Nunisa ta wendiche na kukucha sotonyo. Chazika tabi. Nya nakunda ini wenituyo. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15 no llegó. Yaku no tutu Apocalipsis yo. Yaku kwa okoyora no llegó kwa utsi yo kwa son yo na kun llegó. Yo kwa kungo i ya chanja kwachi. Con no stonjush. Tato ba anakakago sa nya kuni ya sa. Chanda yanda go kwa kotia. Chera tu manzino go saanya kunia. Chera kundu tago ko chanja kwachigo. Ya ku juicio. Na kunchego nya sago. Chera tanzino na kabitonya sachila. Kachicha apóstol Juan yosa. Zini yo inche ikanu nya ya. Chanu ika intuya. Jiku ya intuyo. Meta ta Jesús ya intu. No che ya kanu. Chanu ya ran sin num di ñuyo. Si andivi. Mane ega koi no koi kachi to. Nyaku kwa utsiubi ora kachi ya. Chanzini ukwena nzii. Kwena nzanu si kwesu kwachi. Nya inchichi kwena nu chayi. Kanuga. Chakwe libro yora ni nuni. Chainga tuku libro yora ni nunatuki. Ubi libro yoku. Nya ku libro nya de la vida. Chandisan kwena nzii. Yora ni janja. Wachitsana. Nyakancha. No in libro yonjika kunya sata intangina. Chanya kucha kui yoranda kwandia kwena nzinu iga. Cha kwena nzinu nyuga. Chanda kwandi tukina. Nzinu iga. Cha kwena yora ni janja kwachina. Jika kunya sata intangina. Jiona nunya yibio. Chayora nyaku nyansi yo nyaku anjaya yo. Chahara kwa inu. Chakui nyanyu. Nyo gunya kunkuna. Inga tuku chanja. Nyaku nu chakui nyoyo. Cuena mandeta sivina nu. Libro de la vida. Chacuana no chacuiño. Cachitoya. Naka bien sachila. Cabigo Apocalipsis. Capítulo 20. Versículo 11 al 15.
Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en el libro, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Esta es la muerte segunda. Natsi ganó yo na kai toyo. Ji ku primera muerte en ji kunya ku na shina. Nya ko shina kunya ku ngo nya ye nu nya yibio. Sote kwe kunya kacha nya zio. Zi kunyo yo te espíritu ora chakunya. Chanya ku segunda muerte yo. Nya ku gonya ubio. Nyo ogunya inga nya ku espíritu ko yo tundo. Ye primera muerte nya ku kunyo yo. Segunda muerte kunya kunku nya ku ubio ku kunku kutsatu kundo espíritu yo. Nakabitsatu ku 14 yo. Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la segunda, esta es la muerte segunda. El lago de fuego, y el que no se encontraba escrito en el libro de la vida, fueron arrojados al lago de fuego. Nyokutun kanchayo, cha nyokutun do, inga, nundi sandi tu so wenyibi. Kwena koka ye nunya yibio. Mil millones son divina natsakwa. Ya coca na yenu nya yibio. Chakwenaka. Tono ka tu nya kaboyo. Saba wenansi ira ina nun chakwiga chanaki tsaki yora stonjuro kunda kanja ya chura kunda kwa achakwiga ndi iwenansi inu chakwiga. Chanuba kunda kastonjuna. Kunda kastonjuna tokwa chancha kwa china. Jigingu kunyo. Kikungo ya ku juicio final gachitoyo. Nyora tungsto chusvira kanchay. Tono nyanda kunyas na nya yibiyo no kwe yo nyo nacho. Snai kacha sa ta kwenan sigara na kantu nya cruz na igi tokwa naka konino na nyaka kunyas na nya yibiyo no ko chora no tungsto yura pecaño sa kwenan na gara tsanana tana sanya barani nena nundi tatubana chatana sanya nura tsatuka no ngana chetena kitsa ingira kunda kastonjus kwena kundu yachindi na nuya kachi yonya nansano chisukwachi ni kuya chindi na no trono chegara ni nuna kwe libro yo ubi libro yoku ye libro nya kancha njinya sa chenga libro kancha tuku libro de la vida kancha tuku sibi tuku chegara kunde tan un libro anchi kwa kancha nya sata inta yonjo nunya yibio chara ni shikanya saka nya kunchanja kwa chiku kaito chatunto kanu ye yokunya tatu mande tasibi con un libro de la vida chaikara kunku go no i chakwinya nyo kachitoyo nyoku tunto ye tatu mandantu ko stonjur
Ni que tsago cansa tuyo. Na cha inonda sabigo shino. Sa konya kunisto njushu. Tokwa mandosi wo no tutu ya kachitoyo. Nyanda kunya ya no nunya yibio. Ko wena sanducha, ako wena tanda. Chane wena i tutulu. Kome nanya ka jiki kunya sananya. Nyaka ku i yanda kani yanda sana ya chini usana. Teta tu manganzi sana sana nya kunisto njura tutulu gara i tutu unibi. Nyaka nuwa kunya kanzi tsago sanya kunisto njura. Nyanzi llegó nuña Apocalipsis capítulo 13 ahora cachia. Bejira chai nura nanjiku sau kwenya kweniti sau. Barimante tanti ya sau nuston jur kachi toyo. Chavi jirando kuin nunchi kwani ne oran chi kwanzi ni sogu chanda chavi ino. Charanda kuncha umyo barita tu kora kungitsi tono indikwina changun nunchi ora ungitsi. Kunibi yanda ki ya yoran gunanchi jikibi jiorabi. Kunibi ya kundan jiko yanda ne yandi santi to wena tsino ini toya. Ni santi to weyona jo tsino ino toya. Chakundan jiko yanda ki ya yo. Cha tsino jiorabi tsino jiorabi. Nyakuncha ino guyandan to goya. Nasakano goya. Konsia tuya no inga kwenibi. Nansini tuya. Tasa visto justo no. Kwenanda kita ya jitsira ndakani tu ya nona. Chanda kwa tuku tasa visto justo sa atuku kanya nzasto justo. Nyaku sa kwe chayo. Natsa tumuyo. No tangi kweni. Chanda kishi nanyora. Jichika isana kunda iniwenia. Nanjiko wenera kuchaso wenia in chanjara inga chanja. Chetash kwitsanza atu kunchigu nuni kabigo yo. Sara kabigo wenia. Tokwa nakunta ini weni chikwa kuniston jusa. Baritatu kora. Tonoka Éxodo 32 anzin llegó. Éxodo 32 versículo 30 al 33 anzin llegó. Ya kwen ni vi kwena dawacha Moisés kanyu Egipto wa ni kanakaba nukwachinya sana ito oro da sana stonjuna nyaka kukwachi ni kanakawa kwena checha Moisés garakachi da sana kuyuka yuno stonjuna kwe akwe kukano ni yatsa kwachi koyu ni kachicha Moisés ka nuna chanza Moisés kanda kanira chani kachi stonjusa. Kwena kusa kwa chinume. Chakusto sivina no tutu yugachia. Cha Apocalipsis 3 kandi llegó a kachia kwena kuncha ini kakanara kunda saviga na samana nduyai. Chara mando sivina no tutu stonjus kachia. Chanzin jeto konya Lucas 10 ka. Nuni kana tata Jesús unishiko utsikwe cha anda chung ya ta ubita uwe cha yo to kwasa chung ya. Sachung wera nyanda kanja tata Jesús chung. Chameni zimera nakutuni nonya inga sata grupo kwecha unishiko utsiya. Jitsago nyanda kana stonjusyo. Ndakana stonjusyo to kana sachon. Nyakuni ya sachon. Nyakon se hago tuya no inga kwe ni zini. Nasa nyakuni stonjusyo. Chara mandosi bono tutuya. Chara tomasanya. Chainga y tondoña kundosi bono tutuya. Chayonzin llegó nyaku Apocalipsis capítulo 20 yo versículo 11 al 15 yo. Nyano kunchancha kwachi. Jika kunya sakwe nanciona nuncha yo. Kachit nustonju santa tu tsi no sanya bar kwe sanyara. Kwachibi nustonju shkaji. Kwadu wetara gajina
Yura coña no sai. Coña no sai. Dati shi ni mego, si ana lo mego, goto ni noya. Teta tu na ko, no, tu meya. Sari yo wan datum, shi no datum ana ko. Jikunya kukwachi. Jikunya ba. Certa tunzi nonya ba yo. Cara kwesanya ba yo. Chasani kwachi vi no stonjur kachitoya. Nyogunya ndaka ni tu stonjur. Chaku sini yutono sini kibichi na jo. Sikwa kibichi. Tono gachi sa. Tatsabi stonjur stato. Ndototo weni ti we. Disandi to wena. Kuya chigachi weni. Si weni chakwilo si weni jo shulu tsa weni. Chenyo babi. Tatsabi stonjur na kusino. Chete tono kachi tuni kaboyo. Na kusi sheka inoya tsakanja si wonu tutu stonjur. Chera tu nistibora. Nda kana ya yo nanda jikoko saa kwenya kweni tisaga. Parimante tandia. No stonjur kachi Apocalipsis capítulo 3 ga. Nyaku nya. Versículo 1 al 6. Capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3 versículo 1 al 6. Y kanjin je coño. Cha ñora y tuncano kuya chini kuntai no toyo. Sai tu chilunda kani toyo sago. Pare chini yo ye kwena nzano lo kwena kweku kabi. Kwena kweku cha. Kanto ko shosa chila lutina. Kwekunda kwa aini toko. Chanu bakano bi chini usanya. Chini usanya bari chini kutuni na toyo. Kachi ton stonjushia desandi ton nusa kunta sakano stonjushko inki kachi toya. Chapaso san lumego bi kayora kusini yu kayora. Tokwa nakoni desandi to kwe shito shisho. Batsando ko matsano kwe nansano lo. Nyandagunya tasata. Koto yo nicho. Ta tiempo ya takano. Micho mira sanitsa kwa to kwe tiempo lo nya yeto yo. Sanitsa yedo kwe ta kwe nasato chinda kanina toyo. Che yo inga to sato kwe to chilo nda kanito ko toyo. Chana kui inya vi inya ndato no tisandi to we. Kwendi che kwe nansato yo no kuchaso kweni. Tato kuni weni, kutoni ni akweni solo. Kuta chu weni ito lo na kichano kayo. Nya ku chinje weni na chinje ni. Chanya gu chinje ni na kukano ni stonjuta. Nyogu nya kuni yusa, chanyogu nya kusini yusa. Pari bibi na kutoni no. Chanda tono kachi unda kani to toyo. No nya yibi ora. Ye kwa meso nya tsasi no ko to kwa dakuna stonjuko. Nya aga ni bi. Koko kui chung koko inchi ga bi. Sorte kachi to ye in tachi kini no nyunje yo. Chanya ka kunya tsasi shinina. Toka manzino inina. Chara mandato shinina kuni sona tongwayo. Y acá guancacha, apóstol Pablo, 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 4. Y acá ya toyo. Ñora iya vi iya dato toyo. Chete ta cuena sa na mena sa chung nyakuta chikiniga. Chanakara cuena ka toyo rato ni vi ba aguna nuna. Te sumena guna kai menya kinia kwa sa chung shinina anana. Chetsanya kwa kwenuna inina kucha swana toyo. Chavi chiran disandi to weyo buena kunda ini toyo.
naka ka tabi ko sa ni vinyo kwe na kansa naka ka tabi ko to kwa na nuna inina na kuna na ana luna kibitu kachitu ya sa yo nga yura skatsa bitu yeyo tatu na kuna kura kun kibi cha unga tsachi kachiya yo wa na kuna go ana loto wa na kibiya na kibitu ya cha na ko ya chio yo wa chini usa cha tun lu yo kunya za ston jush nyanda kani chini kibichi cha mi tunya ingaje ini wana kunda ini wenia cha ston jush na ko chini samdi tu ko kibichi cha na ka nu ya me ya na chika ba ta ita yo nya ko kya ba si to no ga ji nya cuando wo kwa ti tiempo nya sa tu ba si kwe tondo yo cha da don andan tu ko ya de no ino cha me ya ra kun cha ya yo cuando wo tiempo nya ti sa un ti sa ke ni sa chu nya ke ni yo pare ti nya tiempo sandibi yo kunya kundan tu ko ka chisto nyush tato mani ko sanya ko kuyandiyo chana chai non tanto ko nya sa tanto ko sto nyush ko tanto ko sa chon nya kuni ya sa nyoka ko wetun lunya ni kabigo shotse ni gibichi cha sto nyush ko tin di santo weni na ka to ko ngaki tanto me sto nyush ko ya kuni ya sa koi